Gün biheха ылжыттыр Саха Республикатын инновацияға цифровой сайдыга, оны инфокоммуникационный технология министерин солбуятчы Евгений Русланович Макаров ылжыттыр. Цифровой телевидение көһү билген социальный сеттерге арас телевидение каналларга Россия субъекттары көһү тураллар ден сонун билен тараганда тон республика бутурга кадайман. Бу үч этаптак өйдө бара турар. Бастыгы этапка субъекттар февральга көчүптөрө. Онтон бу 15 апреля аспыт понедельника хүрбө субъект көчтү. Онна калбыт бехөнсетте субъекттар бесейин 3 күнүгөр көйөктактар. Одан көйүден билген уже цифровой телевидение көчтө турар. Бихи сахабы сиригер 95 бирген кихи ону көрөр кыктак уже. Элбаки көрөлөр уже. Онтон бу 3 июня федеральный налоговый каналлар араксылары болалар. Ол онны болланы бихи жомут белем болуктарынады. Оны белем болалар ден телевизордарын настройкалыктарынады, цифровой каналлар көчтөлөрүн күнө. Эбетер телевизордары цифровой хапап боллагына, били улахан телевизордер балдар ди. Олнуктарга курбандык анан цифровой приставка дени орбуттары. Бу ханада 9 маяктан балтатын чагырдык болар. Примерно любой бытовой магазинга атланар. Или деревняга боллагана почта отделениялары атланар. Онтон жабы көрөчүлөр бет италлар. Кайда колбоно бутуйден? Оны каннык приставкалары ыламмыт колбора колбоно бутуй ким бие хакамелерден халбак ити кирерденник. Единник элбек ити кирергер холур бе специальный горячая линия рейдбыт. Агыс 300 бион 14 номерге. Onlar yan ити вопростары ити кахап үлүкүн чагар хасыр 9тан ки ал тагыл дейди. Онтаханан эти федеральный РТРС линияда бар. Онна смотреть цифру.рф-тен сайтка киреннер сехири секторынча. Отон кеме курду колобра бу цифровой телевидение көһөн баглактарга кимнәк көмөлөдөр? Инне боллагына биһиги Өчөт министерствотун кытта өксөлөләмбит бу республика бүтүрдүнөн 500тан такка волонтерлары көмөк оңгырдыбыт. Оны кинлери үйрөттүбүт. Бу битек иддер игер, оны кинлер кайдак бу приставканын стройкаларга, холбурга бартын үйренилер. Онна ол уже эти эпид телефон мындан керенер заявканы рахтарын хеп волонтерка. Оны волонтер келен приставканы стройкалан беренчер. Онда детелер же НТВ+, онна телекарта ден. Ага. Спутниковый. Тибили бастан кепсилбер 95 бирген хакайрын октоктора цифровой телевидение көрөктак булуктарына бияга 5 бирген ки бион тынча ки цифровой тугунан капсабакка халлар 205 деревинага. Олорганан специальное соглашение төрсөппит телекарта онун ТВны кытта. Онно төрдөн бирген скидкалах оборудованияны скидкалынан где-то 4 тыгынча күрдүк болар. Онуго атлыктарын хеп. Онна төрдөн надлытие каналы боско вон плата тавык көрөк. Оны холбрати скидка кимнәк кирселери? Скидкага именно те 205 деревне именно цифровой телевидение хапа деревнелер киселдер. Олар локтоктора. Онно олар блоктарына кинер магазиндарга токторга келендер. Либо администрация нүнгө нехелек администрация нүнгө заявка төсеннер. Коллективный заявкадан тоқтулар, заказтан алалар. Онто бу биһиги канал быт, сагынсана көдөрөйнө компания бардыгар көстөр цифровойга. Эти спутниковый тоқтарга оператордар обязательно каналларга кирехедер, НВК-саха канала. Онно холур ол төлбөрө хок пакетке ме кирехедер. Онтон цифровой канал бытыр хүлбе канал федеральныйдар көстөлдөр. Оннан НВК-сох. Онтон НВК-нын килдерәре битеме үрлеһә дәүдә. Сөп Евгений Русланович келен ылжытабы карайха мактал биһиге төкөрәчүләр бит тигәр өсө түгел ханатыкка агыс 300 14 нөмерге әһиге ыйтылак булакытна реңгет тузатына ыйты кытын сөп. Билен кылгас реклама тактау.